nga ta xivula ka vaseketeri na vanhu hinkwavo ka vanhu va ka Gaza ne mina a ni munhu wo laveliwa manager a ni tshama ni byela munhu ku ni manage se lexi ni nga ta xivula ka vutomi bya mina Rhulani Papa Rhulani hi mina a swo boha ku ni kumeka ni va manager ni va na manager mina a swi bohi ku kumeka ni va na manager mina se lexi ni nga ta xi vula mina n'waximanga a ni tirha kahle na yena n'waximanga hi ta holovisa hi timhaka ta makhese ma 15,000 hi yona nyimpi ya kona leyi nga holovisa mina na n'waximanga. Okay, Papa Rhulani, loko no vuyisa 15,000 yaleyo minduku swi komba ku mina na wena hi vetirha swin'we mfumo wun'wana u ta salanga u ta tlhelela le matirakeni ma yena musi. N'waximanga n'waximanga Nakutwa Giliwa. Nakutwa Giliwa. Jona Gimeta. Okay, Papa Rhulani mina wata kundleka yini? Wata kundleka yini? N'waximanga mina lexi ni nga ta ku byela xona mina ne vutomi bya tsako mina ni nge byi soli ngopfu wa swi tiva why ni ta sola yini mina ni ta sola maendlelo ma yena leswi nga ndzi yi swona maybe kumbexani mina a ti byela ku ni nge swi tivi swilo leswi a nga swi endla na va xongirangani ni munhu wo xavaxaviwa mina ngana u nga ni hleva kwala munhu a hlavelela a endlaka a pfumelela a la ku tsakisa wena ivi napunta a jika kwihi a byela fonela mina. Okay, ku fana mhaka leyi nga ndzi yi swona ya sweswi ku fana mhaka leyi nga ndzi yi swona ya sweswi tani ku vutisa leswi swani u vu hlamusela timhaka ta ku mina ni ku xavela mpahla hi cincacinca timpahla ku ya ka tivhende wena nkarhi wun'wana u cinisiwa tintangu to phareketi to kana tintambu and leswi ya wena u tlambi yikulu a wu fanelanga swilo swi va taniya ende lexi mi ni lavaka ku lava ku vutisa xona sweswiwani wena mina na swi tiva ku mina wena a nge he tirhi ka nkarhi wa sweswiwani hi mhaka ya ku u le ku hlanganahlanganeni mara lexi mina va lava ku vutisa xona straight forward lexiwani wena loko mali ya 15,000 lowu n'waximanga wa kolota loko munhu ko fika ku hi leyi ni tisa hi ku hi leyi mali swi komba ku driver leyi nga kwalaho yi vhela yi ta tlhelela ya lava un'wanyana ntirho kumbe yi ta lava yin'wana ntlambi wena vheyi ya kaya na lexi endlaka mina weyi hambanisa ni 15,000 na hlamula sweswo. Okay, ya leswi endlaku mina wena ku va na nyimpi leyi ya ti-BB 15,000 se loko 15,000 yo vuya driver leyo yi vhe yi ya vo swin'wanyana tsako hi ku yena u busy swa mutirhi wa yena a ku na problem loyi a vhete ya rhaba swilo hinkwaswo wena sweswi a fika ku teka hi ya kaya ku ya endliwa swin'wana na swin'wana 15,000 ya wena yi ta ri xikhwameni yaloye u ta ya hlayela mabodhlelo ma yena ma tisavana ha lava ku vulavula na yena hina hi kombela ku vulavula na wena sweswi yaloye ha n'wi lavi yaloye n'waximanga wo peka wena okay leswo tana na man'wana an'wana yi kona yi le ku rhuketeleni phela mental health ya wena info it matters a lot ina vana ina family you've got a wife they must you must even consider your mental health ingabe ngathi ta chance wa Papa Rhulani ku fika lana anga ku chance ku fika lana there are so many people that you can do better na bona but this guy wa inchini xa special yena what special about Papa Rhulani inchini xa special yena because at the end of the day when you fika akansatwa wena you are not being a father to your wife you are not being a son to your kamana wena magara ra Papa Rhulani no come on Philani come on you must have pride you have pride to umaka demand because ani it jala ku ta va right off without you how many times in Tlelelan sharp okay sharp agazan Tlelerin dan khomel then atata babsambilo phela you can just show us a happy face because no we want to be strong for us mara when go say fika ndwini fika njani how does that feel ku ejeriwa ku ya in kolota 15,000 live on air what the hell is that no
ingefiki iba a productive father ka bana ba wena info wa tsamela ku tsalana ndako na dimani lu ya Mtimbane focus ka Mtimbane. That guy is very humble. You need to make sure that you stand up so that that guy becomes someone at the end of the day. Tsikata dabalero tsikata dimani angakunidi mfo angakunidi. And then kuna bana bakunidaku, and then you need to lead them by example. Dan ku ikhela ka Papa Rhulani namkha wa ku babisa mindzuku wa tlhelela mhaka ku yanga dyondzanga xikolo. So ku fera ku yanga dyondzanga xikolo na dyondzanga xikolo mara ku tiva la ifana ku hinwa komati a bvindlusi xihlobo. So leswaku yeloko every chance that he get nga ximanga loyiwani na nenge yini mali ya ref futseke. Afokofi, you don't need that boy. It can get career yena that boy out abang mobilizing through the award. Out abang mobilize too much that boy through the award that did ako MLFM. I'm 100% certain go ataba I community vote that boy was most popular song of the year was gonna get it through your management. So one guys aber now Philani tlhelela ka Papa Rhulani Philani tlhelela ka Papa Rhulani for what are they going to do there? Yeah, and so that loko mindle mali sweswiwani mindzuku a pfuka dakwini ti savana a famba byela vanhu ku ya i nikolota na mali leyi nga come on bra hambo nkonda uje Philani ya mabona kwala ka ku ni fanekele ni protect pride ya mina ne. That's true. You must have pride. You must have pride. Kala ikunoa ngenla. Mara the comments were go kumbela second chance yana ro hetelela. No, second chance here Gaza boss. Second chance here in Papa Rhulani. How many chances that boy got? Atleleri switch kolwe no kani that second chance. I introduce with abet and this switch cost one I got to understand. So you are taking him as he is. Gaza boss loko kurke nona nsati ba holova mina ninge holovi na nsati wa mina sweswiwani ibe se hi hambana ibe se hi vuyelelana hi ri two. Family must be involved. Mana yena va fane va ba involved, mana mina va fane va ba involved ku tshama hansi ku vulavuriwa ku okay i ri angengeti i ta endla leswi na leswi i ncini lexi Papa Rhulani a nga xi endlaka. I called that guy several times. Philani bona tika demand. And for the fact Gaza Bosha, the suicide rate Yamachita is getting higher because of pressure laying upon, be it it's a public, be it it's a community, whatever case may be. But that guy, Philani, it's gonna lead him to that thing because he's acting happy on the public. Marayet inside Baruketala Manana live ka Facebook, Bangujela School, Tilishangana Swana Papa Rhulani ka Facebook, then what? Logo the Gangwana Banke. Logo Philani mental health yana Aisha put demand it's at stake because of conduct ya Papa Rhulani. And then because yashile shwan eku Philani uranza ngopfu Papa Rhulani, that one we know. Unguranda ngopfu. That's why no tlela anga tleli demand. Papa Rhulani. Send then in today kufane kutsamiwa kubuyiwa kuyatsamwa tafuleni mhaka ku Papa Rhulani umluze ti award xifata lexi a xi komeko a xi vone ku kuna la xi nga ta dya kona se kufane ku tsiku xa n'wi tshiketa xa n'wi dampa xa n'wi dampa hi mhaka ku a ni hinkwavo va fanele ku ri mabofa va komba na ndlela yini na. So sweswiwani Philani fana okay sharp it's fine. What are the plans now Philani? Plan ya ku Gavza a yi ku niki plan bakufambisa ti-psychologist ifamba psychologist wena for the fact ya ku Papa Rhulani ifane ivuyelelana na yena. Gaza, are they willing to do that now? Mastakur van botala aka Gaza lexi ni nga ta xi vula ne eku let me just give it into the percent 70% ya vanhu botala ka Gaza they are very negative and jealous into a point ya ku ri loko ku va na xi xa kahle va fanekele va meka so ku va xi phomela xi za xi onheka. That is why loko vona va vona xilo se xi onhekini that's where bangata ku hina victory and then they have to celebrate. So ka situation ya Papa Rhulani na yitwa body events la yi hlundzukini because khale kha ri mfonela vele ku nga tlheleli ka that guy because of what disrespect. And I know Papa Rhulani vele that disrespect ku lo ding hloniphaka even le ka family. I think the way he behaves outside nele kaya behaves such as so but lexi man la xo Mr. Rain mina u kombela mina na n'wina ni kombela ku ya xava cement but 40 bags of cement you must buy them. No problem, manager. Thank God. Okay, ni vuye kambe ne Gaza Bocha. Mativa mina a kombela ku ri if possible Manager Philani ba tirha kambe na Papa Rhulani ne
and then this time bayenza swilo different mabo, because by the look of things so xilungu loko ni langutise swilo ne Papa Rhulani u tikomba this guy anga kahle ma swi vo. So ni kumbula last time Papa Manager Philani aku u n'wi lavela help, it's just that this guy yena lo anga thupuka, you understand. So I think second chance yi important for now. Nhleketa ku ri Philani a nyika Papa Rhulani second chance, and then you'll take it from there. Then if you anga kahle mi huma ka yena. Yeah. Ma swi vo. Yeah. Yeah. Ya sesikhuluma sesikhuluma yeah.